Hello guys, hari ini ke video ngini pet ya ke video ke babata hingi kumno pan at ya ke YouTube tak ka support YouTube hang ne pi ya ke channel jonga kane ke channel friendly technica padahane la don sibun teli ki video na ke benta ka kasih tip trick and hack for YouTube, Facebook, Instagram and WhatsApp. Guys kane ke video ke batai ngi hakapan ad ya ke YouTube tak ngani tu ipi hane hapo kane ke video ngan klik na kini like tali dot pat nga klik share button nga klik copy hane pi copy ngala pen pi step by step ya ka video ke banga kwa ban pensyai na kementa kumno pan ad ya ketak nam ta kene ke video ketak kay rabangi pan yu more view pan more subscriber more watch time kene ka recommend example kene ketak specuangan pan ipi step by step hadu buku ke video pin hapo Play Store guys hapo Play Store nga download ya ke wake up ke bakatang YouTube CEO tool nga klik open ya kene application pan pen ipi ke ay kata ke YouTube tak hang na hapo kene ke application pi ya kene ke option tag extractor hapo kene ke YouTube application pi ya ke tag extractor option klik na kene ke section padahal nga paste ya ke to link ke bang ngopi nga paste ya ke to link ke bang copy na po ke YouTube channel video jonga pan nga klik go padahal kala loading pe hane pi kene ke video kala loading na ke bentapan share ya ke tag kene don problem pe hane ngan copy daga wepat ke link hane nga klik share ban nga klik copy link nga le sepo kene ke application ngat pen ip hane kumno pan atak hadin bangalada pen ip ki ai kita ki YouTube tak nga klik ko nang da ke video kala loading hang ne pi menta ka video kala load padahane pe hane kasi kumno ban increase sahojar watch time over katak nak benta kene ke YouTube video pe hane pi extracted tak kasi video kasi new life megalia latest new today kasi YouTube tip trick kumno ban you free watch time over kumno ban paid watch time over kumno ban increase YouTube watch time over kidon sipun ki YouTube tak hane padahane ngani tu ip guys pe hane ngan pen ip ngan open ya ke YouTube Studio ngan open ya ke YouTube Studio app nang tanga hapo ke YouTube Studio app ngan pen ip ya ke jing terekam cong kita nga klik content barapo ke content section nga klik view all hakane ke button nga klik na ke video pe hane pi ya ke video kumno ban increase 4K watch time nga select na ke video pan nga klik edit padahang na pi hapo ka edit section hang na pi kene ka tag short remake category klik na ke section pe hane kasi video kasi new life pe kine kita kila try kam pe kine kita sebat hang neru kiju he kita senak benta kene ka video padahal kene ka video kumno ban attack segi video step by step pe hane ngani tu pi guys lada pi gua ban extract ya ki YouTube tag pe hane pila ban copy ya gini gitak na po gini ka YouTube channel ka web ka video example po gini ka video pe hane ki don ki video klik bat copy ya ka link kano ka link lada dai ka link jong kano ka video ka badan hapo YouTube pi ko ban generate ya ka tak jong ka ka video ka ba viral ba ban penton kam ha ka video jong pe le ne ban ai ya ka tak da kita ha ka video jong pe copy ya ka link bat paste hapo gene ke YouTube ke bapi download na po ka Google Play Store klik ko parahane apa kita kin loading nak benta ka copy section pe hane pi kumno ban yuk subscriber kumno ban buru YouTube subscriber kumno ban yuk close ja subscriber nang ta gine kita ki YouTube tak klik copy all menta ladap copy parahane pi ladangi le cepo ka YouTube Studio select ha kano ka video example kini kita gi video nang tang select ha ka video bat klik na ka pencil icon ban edit ya ka video hadin bangila dap upload ru la ban edit sahir setra tu na tapi hane more option klik na ka ka section ban hang ne pe hang ne pi attack klik attack section baladangi ko ban page ngila ban page kum to ta amle la ya to ladangi ko ban at ka we hadin ka we ka tak hang ne pe hane sample ni to hane kasi ke esa kasi
sorry KSA kasih new video nang ta seklik enter mantap ya kasih new video kala track nang ta kasih tip track an hak nang ta klik enter pehne kene tak kala track ta hane seklik back part seklik naga button shift button ba automatical hadin mengiladap klik naga ke option shift button video hang ngan itu ipi kumno kita klik ngan le cepo YouTube barapo YouTube ladang klik search video hang ngi klik ngito kasih tip trick an hak ngi klik search padahane pil dang itu hak ngi kertang ki video ki la recommend nag benta ki ki hashtag padahane pi ye ki video ki babun han na dang itu hane kasih video la recommend hane kasih video pe hane sibun ki video kasih ki bapa hane section ki jong ni ru ki pa leng ba ki jing rap jong ki tax ki bang ni ad ha ka video ta hang na ngila ban ad ye ki tax kumbam sanspa karakter ngila ban kasih video kasih new video kasih tip kasih tutorial kasih teach kasih live kasih kumta tir romot chis sanspa karakter ke punci bun teliki taxing yo ban ad ha ka web ka video kenang bang yo more will but more subscriber kata gadai ke rap kumno ban ad ya kita pat kai ke rap jong kita ha ka video jongi hapo YouTube la dapat kuah bagi video jong pikin recommend sa ki web pat ki YouTube ngila ban ad ya ka video tak pat ladang kuah ban increase ke YouTube subscriber watch time kuah ban ad ya gin ngila ban ad ya kita bangin yuk more subscriber more view but more watch time don't go video ngin page part next video